Salon&Spa. Ano po sa inyo, sir? Kunyari? Haircut po, sir. Yeah, haircutter. Haircutter. Hindi ka aliyo, sir. Jai, 12 Jai. Jai, 13. Bali, 24 namin. Ah, sige, sir. Magkano lang ba, sir? Sir, ha? Talang pumika aliyo. Magkano ba ta? Okay. Bangga na yung sister kaya. 30 minutes ini. Wala, sir talaga, oh. May boyfriend na po ako. Ay, slabatan. Si bang boyfriend mo, man-overtime ka? Bakit hindi kaya kayo yung magtanong sa kanya, sir? Yan lang naman po siya, oh. Yung gugupit sa inyo. Ay. Boss. Joke lang ba? Yes, sir. Good morning. Welcome to Diamond Salon&Spa. Ano po sa inyo, sir? Betul tengok madam, sakit. So, paano magpa-pedicure? Siyempre, agad na nilo. Digger. Syok. Tanda ko singgro niyo, sir, ha? Di so. Melenti, melotok melemin. Ke? Agi ka payo. Sakit. Antutan, sir. Pusuk. Mau jamai eks kumpangit. Kulaan to. Aman, sir, ay? Kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik? Ni mana ni may cakinya man. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but it don't matter. Amang manaya, sir. Katumanaya di magkasi ingro niyo. Yes, sir. Good morning. Welcome to Diamond Salon&Spa. Ano po sa inyo, sir? Mampasit duta na bagoy kilikili. Hello, sir. Ready ka lang? Kalantilay po kayo kinikini, oh. Ang sakitan. Tagabay kun agay bagod laman ko. Hindi, sir. Relax kila ba? Kaliyo latay tuwalya nyo. Sige, sir. Tagayo lili mo yun. Ay, dakol, sir. Konkod si ka? Pero alyon no, silba so kailangan to ya, sir. Ang tuta na eh. Gluta, sir. Gluta? Yes, sir. Good morning. Welcome to Diamond Salon&Spa. Ano po sa inyo, sir? Masahe, madam. Ano yun? Hello, sir. Welcome ulit dito sa Diamond Salon&Spa. So, mahiga na kayo, sir? Toy, kalangkulay. Kaus mo? Ay, kaus ko. Opo, sir. Higa na po kayo. Paano? Miss? Ganito ba? Okay, sir. Lagay ko muna ng towel sa likod niyo. Sir, yung pwede na pa ba? Ready ka na ba, sir? Ano, sir? Tama na po ba yung pressure? Hard? Moderate? Or soup? Soup.
Bal, wala. Gapoy, extra servisyo. Ang po sir eh. Agi na! Kulang to may biyo eh. Asun pa naman sir. Sikim batchak na.